دم باش خوندگارن هجا از مام صدقا شیخ بورما وانای کنوج وانای فلسفه آمدایی ددوم وانای مش خویر بسر ناوی فلسفه زانینه یعنی اپیستمولوژی. اپیستمولوژی چی یا فلسفه زانینه چی؟ پیوکه یونانیه جد بشام پیکته. اپیستمی تی واتیا زانینه و لوگوس تی واتیا زانسته. و به هفره دبه فلسفه زانینه یعنی زانستا زانینه. به هفره دبه چیم؟ زانستا زانینه. وقت ما گوش دبه شاپکته استیمی و لوژی یا لوگوس تی واتیا چه زانستا زانینه. شخواه شاغ فلسفه زانسته که گول سر بنگاه زانینه و آگاهیان دکوله و هاو دده پرسبا پرسان بده. شخواه ما گوش شاغ فلسفه زانسته گول سر بنگاه زانینه آگاهیان دکوله یعنی زانین چیه آگاهی چیه لکولین خسر دکه و هاو دده پرسبا وان پرسان شخواه بده. پرسین وکا ام بیجن به پرسین وکی ام بیجن زانین چیه؟ چاوا زانین به پیش دکوه. وقت ما گوش زانین چیه؟ چاوا زانین پیش دکوه. ارمانجا زانینه و چافکانیه و چیم؟ افگش خواه پرسین تیکرن. به وان پرسان و گلک پرسین گریدای زانینه مجول دبه. خواه او پرسی آنا ما گوش و گلک پرسین دیجین هنه خواه پی مجول دبه. لپرسیوا پسگریکن زانینه دگرش. خواه پسگریکن نوا زانینه دگر دکوهش خواه لی دگرن. لیکولین وی بهتر لسر انالیزا سرشتا زانستیه و شوای دست خستنا وی یا امکان بیشتر بهتری خال لیکولین وی سچی راوکرنا خزایا زانستیه. خزایا زانستی چیم تی راوکرن و تی دست خستن. هر وها لسر پیوندیم وی به راستیه رادوسته. چه پیوندیه وی نا براستیه رایی. چه پیوندیه و نابراسیه را هیو را وسش خور. زانین ناوکه انجام گو تکلیه مروف و خوزای و جباکی دردخه هوله. یعنی او انجام تکلیه مروف و خوزای جباکی دردخه هوله. شخواه فلسفه زانینه جبه تکلیه و پسگریکن هبونه لیکولین که. شخواه پسگریکن نابا هبونه دردکویم لیکولین دکن. چه پسگریکن دنابرا هبونه دردکویش خواه مگود لیکولین دکن. پسگریکا فلسفه زانینه جدما دسپیکی حتا روجا ایروش خواه تی گفتگو کرن و لیگرینا پرسفا هبونه و هینه و زانینه بردوام بکش. خواه دسپیکی حتا روجا ایرو اف پسگریکن اف پرسین تهات کرن گفتگو سر دبه لیگرین دبه و شخواه لپرسفا وی دگرش تاگ بگین پرسفا که راست جیم. پسگریکا تی گشتنا راست. چی پسگریک پیشیان مروف تاگ مروف بگه ام بیجن تی بگه جه زانینه که راست. یعنی چی پیویسی مروف تاگ بگه زانینه که راست. پرسین مینا زانینه راست هی یا نا. یعنی وکا پرس اتی کرن زانینه راست هی یا نا. پرسه که سرکته کرم او زانین گم بیجن زانین راست هی یا نه یا تی زانین راست نیه. در فتح خوگشتنا زانین راست هی یا نه. انا مگود دسپیک زانین راست هی یا نه. آد دواج ام بیجن در فت جم روف هی خو بگین و زانین راست یا در فت جم اینات نیه. تشی زانین هی یا نه آد دواج خو در فت هی گم خو بگیجن نه. افرسین بنگهین این فلسفه زانینه جبو وان پرسان دو نرین هاتنه دانیش. خوش بو پرسوا و حدو پرسان زانین هی یا نه در فت هی یا نه ام بگین زانینش خو دو نرین سرکه هی.
شخوا نرین یکم دبیجن درفت گهشتنا زانینه راست هیم و اف نرین وکا هشک باوریتی به نافکرن شخوا یکم دبیجن به هیم مروف کار خو بگهیجن زانینا راست و شخواش به نرین دبیجن هشک باوری گوری به نرین مروف کار خو بگهیجن زانینا راست و آد دواش خواه نرین آدنجی دبیجی چه درفتن گهاشتنا زانینا راست تونیه و اف نرین جی وکا نرینه که لسر گهاندنا زانستا راسته خواه آد دواد بچه مروف نکار بگیجه وقت ما قلت نرينا دوات بيجيشن درفتين تجهشنا زانينا كراس تنيي وأب نرينجي وكا نرينا كم ما قلت دبيجين نكارف وبيجين زانياس ما قلت دي نرين هنم نرينا يكم دبيجين مروف تجاري نكارف وبيجين زانينا راس آد دوات ببرين كارف وبيجين زانينا راس وجد بيجي هش باوري آد دوات شوا دبيجين نام مروف نكاره وبيجين زانينا راس بيتري خوشي قومان تي قوتن أنا أمكارن بحد نرينا برفرا بيتر أمشيروفا بكن كم أم بيجن قومان باريزي نرينا قد بيجي مروف نكارف بكهجين زانينا كراس آنجي درفت زانينا راس تنيم شخوا قومان باريزي الغوري واناد ونا مروف تجاري نكارف بكين زانينا راس وتدرفتي ويتني قطار بكين زانينا راس جي فلسفه جي فيلسوفين گو اف بينارينه د باريز گومان باريز تي گوتن يعني او كسي بينارينه پجيرينه چيجا تي گوتن گومان باريزي جيراتي گوتن اف فيلسوف دي بيجن گنگاز گو ام تشتان زانبن ببورين اف فيلسوف دي بيجن نگنگاز گو ام تشتان زانبن وببن خودي آگاهيان راس خود بيجن نگنگاز گو مروف خو بگيني زانينا راس يا خو بگي جينه دي هشه مروف آنجی به حسیناوی نکاره بگهجه راستیه الگوری به گومان پارزید به نه هشه مروف و نه به حسیناوی نه کارو خواه بگیرین زانینه وقت ما قلت گوری به گومان پارێزی دەبێژێ نە مرۆڤ کار دڕیا هەشێ خۆرە بگێ زانینێ و نە دڕیا پێ حەسینا خۆرە کارە بگێ ڕاستیە گوتنا بناو و دەنگ فەیلسوف دیکات جی ئەڤە ئەز دەهێزرم ناخوا ئەز هەمشخوا گوتنا دیکات ئابن و دەف خویاییên دەبێژێ ئەز دەهێزرم ناخوا ئەز هەمە li gorî vê nêrînê jî bo girtina zanîna rast pêwîstî bê rênîşanekê heye ji bo em bigên zanîneke rast pêwîstî biçe heye rênîşanekê heye خۆک مە گۆری دیکات ji bo got mirov bige zanîna rast pêwîstî biçe heye rênîşanekê ji xwe heye her tim gomanê bi pêş dixe ji xwe li gorî na timî gomanê didi pêş û sedem jî bi vê wateyê nirxandin bi vê awayî tê nirxandin pêhesîna me di pêvajoya agahgirtinê de pir caran me dixapîne li gorî wî na pêhesîn mirov dixapîne pir caran خۆک me got gorî nêrînayê pir caran pêhesî me dixapîne ji ber vê yekê nikarin encama dawî bidin û bi kurtasî ev nêrîn derbarê zanînê de tu zanîn napêjin ji xwe li gorî wî na ji ber got tu mirov nikare xwe bigihîne rastiyê diriya pêhesînê re û ji ber got pêhesîn a mirov cana jê agahiyên şaş didi mirov ji bo vê yekê li gorî gomanparêziyê û gorî wana dibe çi mirov tu cayî nikare bigê zanîna rast ana nêrîna duwa ji xwe a çi bû a hişk bawerî bû شخوا vaya li dijî gomanê derdikeve yekem ji xwe me got vê nikare xwe bigihîjîne rastiyê ev hişbarî dijî vê nêrînê derdikeve
Di dîroka felsefeyê de piraniya zanyaran diyar kiriye got xwegihaştina rast gengaz in. Yani mirov kari xwe bigihêje yan jî gengazê ku mirov xwe bigîne rastiyê. Ji nerîna ku bi giştî dibêje gihaştina rast gengazê hişkbawerî tê gotin. Kesê dibêje gengazê mirov xwe bigîne rastiyê çi jê tê gotin? Hişkbawerî jê re tê gotin. Ew kesên dibêjin mirov kari xwe bigîne rastiyê ya jî gengazê mirov xwe bigîne rastiyê çi jê tê gotin? Hişkbawerî jê re tê gotin. Li gorî vê zanîna me tegez û bêsînor yani zanîna mirov ji xwe timî tegez û bêsînor e. Timî rast û bêsînor e. Ji dervî çarçoveya agahiyên mirov ti mijarên din tune. Yani ji dervî ew agahiyên serê mirov de ji xwe ti rastî û zanîn tuneyîn. Di encama hişkbaweriyê de jiyanê kelepçe dikin û mirova kor ava dike. Yani di encama hişkbaweriyê de jiyanê kelepçe dikin û mirova rengekî kor ji xwe ava dikin. Bi rastî jî rast dîtin û têgihiştinê ji bo zanînê rast pir giring e û ji bo guherînê û veguhertina jiyanê mirovê heye. Ji xwe ku mirov xwe bigîne rastiyê pir giring e. Pêwîst e gorê pêwîst e mirov xwe bigîne rastiyê ji bo çi? Ji bo jiyanê pir giring e û guhertinê. Yani ta ki cîhan bê gotin ya jî karim guhertin ki tê cîhanê pir giringê ku mirov karibe xwe bigihîjine rastiyê. Vî rengî ji xwe waneya mebdawî dibe ana pavre em pirsên nirxandinê çareser bikin. Pirsa me yekem armancên û mijara epîstemolojî çi ye? Çi armanc û çi mijarên epîstemolojî ji xwe li ser destxistina zanîna rast ji xwe lêkolîn dike çawa mirov xwe bigîne lêkolînê mirov kari xwe bigîne bibirîn rastiyê yan nikare xwe bigîne rastiyê wek me got jî hişkbawerî û gomankirinê jî bikatîn û mirov karî ya nikare bagişî ji xwe lêkolîn dikin. A di dwa li gorî gomanparêziyê hişê mirov an jî pêhesîna wî nikare bigihêje rastiyê bi hevalê xwe re şîrove bike. Ji xwe li gorî hişkbaweriyê li gorî wî nadibe mirov nikare xwe bigîne rastiyê evaya weka pirs şagird û hevalê xwe pevre şîrove bêkirin. Pêhesîna mirov mînak pêhesîna mirov timî agahiyên rast digîne miroviyan na. Yani gelek carat tişin hen be çavê mirov tiştekî bîn di wateya xwe de newle mînak em bêjin em rojêt narin yan rokêt narin bînin gelekî biçûkok şepekê lê di wateya xwe de hebûna xwe de rastiya xwe de ji xwe pir mezin. Evaya gişî ji xwe şagird nav hedû de lêkolîn bikin. Li gorî te mirov dikare bigihêje zanîna rast yan na. Gelek nerîn ser vê nehatî kirin ji xwe ev nerîna hanê şagirtê xwesin û mirov kare bigihêje zanîna rast yan na. Li gorî gelek felsefê a kare xwe bigîne rastiyê dema ku mirov xwe bispêre hiş. Yan jî dema hişê xwe bi rengekî baş kar bîne wê demê dibe karibe xwe bigîne zanîna rast. û ji xwe nerînê di henê dibêna nediriya heş û nediriya pêhesînê kari xwe bigîne. Evaya gorî şagird û şîrove bikin nerîna we de û karin xwe bigîne rastiyê ya û nikarin. Vî rengî ji xwe waneya mebdawî dibe heta waneyeke de hûn bimînin kêf û xweşiyê de.